Proteklog vikenda opština Apatin predstavila se na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Tim povodom organizovana je konferencija za novinare na kojoj se prisutnima obratio Nemanja Jović, direktor turističke organizacije Apatin. Da, Međunarodni sajam u Beogradu je sajam turizma, naravno je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih u ovom delu Evrope. Mi smo kao turistička organizacija opštine Apatin iskoristili mogućnost da se tu predstavimo. Nastupili smo u okviru štanda naših partnera iz turističke organizacije Vojvodine i ta 4 dana zajedno sa javnim preduzećem za upravljanje pristanom i marinom Apatin i sa Banjom Junaković predstavili smo naravno turističke potencijale opštine Apatin. Prevashodno smo akcenat stavili na turističku turu jednodnevnog izleta u Apatinu koju smo nazvali Duh starih vremena i Dunavskih halasa. Ona podrazumeva obilazak svih važnih znamenitosti našeg grada, koja uključuje gradsku kuću, muzej podunavskih Nemaca, katoličku crkvu u centru grada, pravoslavni hram, jedan onako prepoznatljiv alarski ručak, zatim vožnju brodićem, Apatinka i još mnoštvo nekih drugih sadržaja. Prema rečima direktora turističke organizacije Apatin, na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu predstavljen je i novi turistički vodič, odnosno prospekt koji turisti u Apatinu mogu koristiti kako bi se lakše snašli. U ovom vodiču na jednom mestu se mogu videti sve najvažnije manifestacije naše opštine, kao i mapa Apatina. Predstavili smo novi turistički vodič, odnosno prospekt koji mogu gosti i turisti u Apatinu da koriste kako bi se lakše snašli, gde na jednom mestu mogu da vide sve najvažnije manifestacije, da koriste mapu Apatina, i predstavili smo već tradicionalno apatinske ribarske večeri. Za ovu priliku smo iskoristili da predstavimo neke opšte odlike ove manifestacije, da najavimo datum za ovu godinu, a to je od 4. do 7. jula. To je ono glavno. Pored toga iskoristili smo vreme da održimo niz sastanaka sa turističkim agencijama i turističkim turoperaterima, što ovde iz Srbije, što iz inostranstva. Naročito smo imali dobre i obećavajuće razgovore sa agencijama iz Slovenije, koje inače autobuskim turama dovode značajan broj turista u Srbiju, prevashodno u Novi Sad i Beograd, ali su zainteresovani da na tom putu upoznaju neka druga, odnosno manja mesta iz Srbije, i Apatin im se posebno svideo. Dunav, samo mesto, struktura stanovništva, kulturno-istorijsko nasleđe i generalno ta cela priča oko Dunava, alasa i ribarske tradicije im je ostavila jak utisak. Iskreno verujem da ćemo ove godine ostvariti niz takvih poseta Apatinu.